cardom la sa lang li sa min han isi question kar jidundo la so question sa mitum dak chiniam snang a question sa kelalo nang lipan tuning rilo chikli mate earthquake koson si keman lo la ho la sila so putak sa me la son pinan tum sa me kachini tum sa me do thailang la song mo sa me dak chiniam lo la pen sa me pura research pa me lo song mo sa me ni sa me la so video pen sa me pini ba ke chikli koson si ke wang ma tum la pen hakuku tum koson ka bisas ma la pen a hok pet a reason ko ipo si chikli wang ma sa me pini so video sa me paklar dak po la so video ma ke cheng du juran sa me lang thorno la lo te tum chini pa me po koson chikli wang ma pen koson ma me ang to si tum chi thanam la ma la sa video le pang cheng thuna thing you need to know about the Ring of Fire. It produces 90% of the world's earthquakes. और इस वक्त खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस trust mental core pen inner core la itum no sari tam do lear la ke pir thelo non tum dak sak lo la solong le pen tum sak ding ben sem chima thano la solong le pen tum aber dam lo betel dak sari ta lear pane peno 4 ta layer ando aber tum dam lo betel la se 4 ta layer ando betel tum na first layer kel tum kel ke crash mental la pen det pen dam outer core la pen last dam the inner core la si inner core last bang kala ke isi liquid le di mane ekdom pura meherang pum lo mane alang no la si first itum long da ka thak do bang ke la ke isi solid mane no tum no tang rak di la sona se tum solid lo la det pen liquid gaseous so so me form bom sa bera me dam lo la si first of all itum long dak me so layer bang tum chiniam snya athemne tum chiniam man ko first itum chikli alam je thanam dia prang se me tum no pir thelong aber mane ko ansa pharchap ke duma se me tum dak bang mane chiniam nang ko la si first of all itum mang dak chiniam nang ko pir the chap long la si 4 layer bang tum chini vek nang po la ke ka du se me tum ni chibiam po la ka du se me tum first bang la pir the ber se me tum no chiniam po la ante tum no sub chiniam joy the tectonic plates and always slowly moving but they get stuck at their edge due to frictions when the stress on the X overcomes that travel through the earth crust and cause the shakings that we feel. कोई बस चिकली वांग लो चिकली वांग मने के तुम लोग दाक मने टेक्टोनिक प्लेट का छे जुक पलम उस टेक्टोनिक प्लेट के दी का के समय तुम लोंगलियर लो दाम लो बोलते दाक समय का के समय मूविंग बॉम्ब मने दाम बॉम्ब तुम हाकू होत मन के वांग समय नन पु समय मने अबेर बांग के तुम लोग दाम बॉम्ब लसी अबेर दाम बॉम्ब लो लसी लोंगली बांग का के समय सब समय ची मूव बॉम्ब आरलो बांगे लसी सो आरलो लसी में आरलो सब समय ची मूव बॉम्ब में सो पट के दाम प आरलोंग जालोंग आरलोंग दो को लसी सो आरलोंग समय पुचिन थांग लो तबे सो चिली लोंग समय लदा तुम लोग पेनी से एग्जांपल तुम लोग के दी माने चिकली के बांग नाइ कोना जगात लो पीबस की तुम बांग लो पते दाके तुम लोग के दी द फायर ऑफ रिंग बदुलांग लस द फायर ऑफ रिंग को सोंग देस दोलो तुम लोग फायर ऑफ रिंग माने तुम लोग सोर सर्कल ल लोंगले का छि जु दी ल लोंगले का जॉइन आ दिम नो अन बांग के का के सम चिकली बांग के नो को नाइ दिम लो लस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जगात सम चिनिया मा लस फर्स्ट ऑफ ऑल जगात बांग लो तुम जापान के नंबर 1 दा के चिकली बांग नाइ दिम लो जापान बांग लस जापान लो ल पेन सम इंडोनेशिया चिले अमेरिका दा स्पेशली के बांग नाइ दिम के लगे अलास्का कैलिफोर्निया लो तलो पेन डेट के तुम लोग का ब्रेकडाउन होते तुम लोग फिलीपींस तलो मेक्सिको तलो तुर्कीस तलो पेन न्यूजीलैंड समेत दलो सिलो तुम लोग अना कंट्रीज बांग के तुम लोग के चिकली के बांग नाइ जगात लो लसी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम चिनी मा बेनो सिला अना दिम लोग के पूरा एग्जैक्टली चिकली बांग वेर पेरा दिम लोग से लसो तुम लोग फायर ऑफ रिंग पर दिम बांग के ला के लोंगली तुम माने दाक टेक्टोनिक प्लेट के दो माने आरलो हेडी लोंगली आरलो टेक्टोनिक प्लेट का टोंग देनो लसी फर्स्ट ऑफ ऑल दा अना दिम बांग के पेना पिलस द रिंग ऑफ फायर समेत तुम चिनिया से लालो द रिंग ऑफ फायर आल्सो referred to as the Circum-Pacific Belt is a path along the Pacific Oceans characterized by active volcanoes and frequent earthquake. The majority of earth volcanoes and earthquake take place along the rings of fire. Let's see, tumlong people sila tumlong the ring of fire pulo. The ring of fire ba tumlong Pacific Belt si pulo. So Pacific Belt lang din ke di mane ektum volcano ke bang mane nine din no example pin nan lo sa tumlong volcano ke bang di man sa me budam lo. So volcano ke bang
dim bang ke la so pene the ring of fire si pudat lo kupi ma pa ke la lo tumnong ke mane volcano eruptions tho la pen ke volcano kang bob la pen sami tumnong mane long friction hedi la pen sami tumnong chikli sami bisi ke bang sami do exactly tumnong first bang ke tectonic plate movement ma ke la exactly tumnong la so join ni si tumnong sami chikli bang Nas dak sami chimchinan the heat from a radioactive process within the planet's interior caused the plates to move, sometimes toward and sometimes away from each other. This movement is called plate motions or tectonic shift. Heat tumnong la sa heat la tumnong heat la pen ke radioactive process lo mane da heat do pol pen radioactive do pol so joini si tumnong sami la hai pen ni sami interior la hai plate tectonic la hai sami tumnong chi move lo ngale ajak bang ke men tuni bang ke mane ka che join lo men tuni bang ka che lo jul hai joini pen sami mane chikli ge bang thek ke bang la so catching doi a movement plate motions la pen kalip tet tumnong tectonic shift pusipulo la sonon bang tum la si la bang tumnong mainly pu da mang la so english sami la son pensi amane chikli ge bang la si first of all tumang chinias na kui posi nem haku ku amritu mane kui posi kapre ka bisas dolo example haku tum sebi tum dak karbiang long sebi tum long chithana me sonson me mai hikleng duma berda ma munit ma velu pusi thana pumasi ekdom pai jugret pai yol high stories sebi tum long dodo son fact tum long itum karbiang chotkali pora volong sami pinang sami tumnong science development ko ke la sona history sami mana ka chithan sami do la so ap pot sami tumnong la sona chithan sami pos de koktilo a mindset ko ipolo la sidak tum chinyama la si first of all tum dak chinyama the early movement of plates, so the researchers believe this shift is the earliest proof that modern light plate motions happened between 2 and 4 billion years ago, suggesting that the plates push and pull in a way unlike those seen earlier periods when the earth crust moved less. Lasi ladak same lang tame ka chithan same dolo la so chithan man la lo tumno ke mane ke researchers tum ka mane ka bisas na teng bolote dak tumno haku ku tum approve ke long ma ke lang tum ke la son si long nam lo athe mane ke long na wi pilo tum dak tumno ke la tu la pen ke 4 billion years api an tum long dam lo bate hasu ka bisas tam ke la son no pinan tum ka suggest just ke mane ekdom a ber pen same son kang doidun to ho la hai same ekdom la son si su pen same ka bisas sas lo jonsi penelo la crash ho move lo la tumlong attack la chejuglo pote asi la sa isia reason la se so la chut kelan tum reasons me dupik la se tum dak tumlong fast pirthe cheplang cheng ho hadak long le ke do koson si tumlong movement ke do mala pen koson se pang cheng la so technical plate ka chejugjuk la pen ka che move la pen long le se me ka ke se me chitarek bom a ber se me dam bom la si ku pia reason la so porque do la si la lo tumlong dak chinia mang a history pen me sub se me chidum chinia mang. First of all, tumlong dak pangching si hosot bangke tumlong 300 pen 200 million years api tum dam nang kokko. Lasi 200 million years tum api dam lo bolte tumlong continent mati tumlong long leke isi pet ke pura che joint thing ano. Lasi sopa che joint thing ano ke cheng lo ke no hok same che thak the che bak he so long li lasi men pila ke penjia lasi penjia pu ke tumong same charli long thai po bon same tumlong penjia pu hello main lo la ke first land no lasi only single land long li same isi vet hosot ke tumlong penjia pu do lo yeah that pen same tumong ko dam thulu te ko an lo lasi la lo la dak same tumong sab chinima about 200 million years ago penjia broke into two new continents, Laurasia and Gondwana land. Laurasia was made of the present day continents 200 million years ma phidam lo bolte dak penjia that pen si ang bong chi thak ek ta long le dolo la si tumong same duita long le che bhak dola ang bong chi tim ma ke long le che bhak cheng lo sut ke la penjia that pen la si penjia that pen tumong che hang duita continent ko lo la si so duita continent ka che bha Laurasia plo la pen ke si bang ke Gondwana land la si Laurasia pen la pen Gondwana land ma ke tumong ka prek same do ko lo la pen Laurasia bang ke tumong han bang ke pu bang ke non tum dak present do bom ke konana da so long le puri ke la si Laurasia along le konana se pu non present do bom te la se Laurasia long le non tum puri ke North America, Greenland, Europe la pen ke Asia la si non tum na do bom itum Asia side na do bom la pen Europe huya han te tum ka Laurasia si hosor continent do la pen duitas me thak dak la si first of all tum no Laurasia bang ke non dai tum Asia no Europe no subcontinent do an si tum no so long le lo la pen si bang ko Gondwana land gas Gondwana land ma ke tum no America hai sami do lo si itum no Gondwana land dim long ma ko pilo do ke tum long pete hosot bang ke do ke la ke
non present do bom la ke Antarctica talo la pen Australia South America la sila ano continents bangke Gondwana land al pene bosi ke bahak thulu la sila so duita depends me aphi ke bahak thu gu pipilo la sila aphi ke bahak thu zame tum daklang same after Laurasia and Gondwana land la sila Laurasia depend Gondwana land depend same tum ko ano aphi churam nang kok bal ke 135 million years ago la sila tum long 135 years aphi che damlo te tum long dak chinyam po la sila 135 million years ago Laurasia was still moving and it is move is broke up into the continents of North America, Europe, and Asia. Europeans plus Gondwana lands also continues to spread apart, and it's broke up into the continents of Africa, Antarctica, Australia, South America, and the subcontinents of India. Las pinano sa mitulong dak sa America sa bahak dulo. Hosot pen sa mitulong Gondwana land man kaya sot pen moving bomb. La duita sa bahak net pen sa may Gondwana land man kaya sa moving bomb la. Mane arlo man kaya tectonic plate man kaya move bomb mane dam bomb lang. Bon sa may slowly sa may sot pen sa may move bomb la si. Lahai an bachame non pu chame tumno bahak lab long le bangke silong to 135 million years of pitum down to la Laurasia that pen lobate tumno bak dake hosopen chame Laurasia bangke chepini bomsi tumno bahak lab lo Let's so bahak a continent ko pilo tumno lalo North America Europe la pen ke Asia same non same ka bahak lo la pen Eurasian plate talo la pen Gondwana land ko pilo da sud ka bahak bolte Gondwana land sa melak ta bahak lo lage non ka bahak lage presence to bomb ke lage Africa Antarctica Australia South America la hailo la pen ke tumno subcontinents tumlang nam tabe India sa me hoso pen se apart ke hap ka bahak no itumno sa me India bang ke la pu Africa na bes do Africa na continent se tumno dak China na ka join si dak se me Himalaya long sa me ke form lo to pen se me mane tectonic plate la high motions high movement la amber ke ching do join ni pen si la high se me ke bang lo la se la high join ni pen sa me aber ma ke mane gorompi ma di so gorompi ka join ni pen si tumlong sa me la high tectonic plate movement sa me dolo high pen sa me tumno chikli sa me ke bang puri lo la se ka ke se ma aber ma ke movement bom si pula sap sa me la se so join ni se me chikli bang bom pula haku ko tum koi pi sa lang to ka bisa sam dam lo so chikli bang ron lo sa me so chikli bang lo tumno scientist tum proof pen ko sa me tumno chinya dak chinya ma la lo why many people say art the idea that's come la so idea ko na pen se ke bang lo tumno no son hikleng dum sa ber ka hejuk dam tho jat ho pul do la se so idea ko na pen se ke bang cheng lo la se tumno so posa me chinya ma la se tumno aber ke jugam cheng la lo the ideas come from my myths and legend la se myths la pen legend no se ke bang la se the ideas came from myths and legends that ancient people create to explain earthquake before they understood science la si alang to se pulo la dak se me tumno alang tum idea la so apine ke bang ke la myths la pen ke legend no se so idea bang ke bang la pen ancient hut se me la so tum ke explain earthquake bang ke la dak mane science bujiam diang ku pen si bujiam diang ko si la son se me alang tum se me mane munit han se me tan si dak se me tan la pen since they did not know about the tectonic plates they believe earthquake were caused by giant creatures gods or monster living underground or inside the earth explain of earthquake mites la si so pen se me la tum se me science and knowledge long le lang la si science no long le pojoni se me lang tum ka bisas ka prek dolo la si so ka bisas ka pilo te aberda tum monster dolo mane hi ido si ektum long le ka juk thol pen aberda am te ko pine pi do monster pi do se ektum ka juk thol pen ka arnam se me do si na ka juk thol hai se me lang tum sut pen se me bisas do let's say Ladakh bisas my creatures god monster living underground or inside the mine longlia lo alak tum monster pido tan sek tum ke juk thol hai sami ka bisas nam lo inon son tum ka bison nak thakset la tum hut sami pana si Japan mainly dak chikli bang na jaga do si Japan mainly dak chikli bang na jaga do sami Japan tu kopi se bisas tam lo sami science develop lenko si science develop lenko sami Japan no bisas sama dulang si Japan no bisas sama la lo mane people believe a giant catfish called namasu live underground bose pulom asi alang tas me koi pilo te Japan ko bisas ta mangke isi ekton ko then nai mane catfish pwedi tum se picture on theklong pol se catfish puge isi ke then nai ke claim lo potsi tum la pi mane chikli bang lo psi hosus pen se me halang tum se me mane ka bisas tam lo dak Japan tum se me sud bang halang tum se me science me develop le pinang sud bang asi halang tum son se bisas tam lo ancestor bangke ala si tum India long lang nam te pilo India some it says the earth is balanced on a giant screw or snake and when they move earthquake happen asi tumlong same ektom India long bisas me solo mane ke then nai a phuru isi tumlong longlia lo do koksi la support ke claim lo phuru claim lo te tumno same la so a chikli same honge mane ke juk pusi pulo sut pen same la si tumlong kar tum same sonak tharam di hikleng dung nam se ektom ke thana se phe juk to la son same do longlia lo ar nam to la son same do la son ka si tumlong India long central India tum same ke matha bangke mane ektom ka bisas tam bul hedi mighty setting bet putela tum bangke mane arlo ektom bu phurui bhari do si la so ke claim si la son longli same ke juk du si ka bisas to
la sila chut ke lang tum long dak Mongolia, like say Mongolia, tu lang tu pilo bisas Mongolia tu bisas tu lang. So Mongolia, they believe an underground frog was holding the walls and its movement caused earthquake. Alang tu bisas sama ke siak tum long lo bhari chong ho do siak tum alang tum ke claim no telo so se claim red pasi alang tum bisas lo lalo si ektum longli same frog si dutano si pulo. The legends were said from the people to explain natural disaster before they had scientific knowledge. Today we know that earthquakes are caused by tectonic plate movement, not ekdom isi alang tum bisas mang ke mane chong ho tax birthe bang do gok mai di la so chong ho bang ke claim lo abang ke claim lo plote so birthe tala pukaling lang lo plote tum nong same la son khenu nu si pulo la pen hai an same arizon do lo la son tas pinang same do lang la tum same la sime lang tum bisas mang ke la son lo si mainly bang ke non itu no sut ke scientific chini yang kolo scientific knowledge long leng kolo bon same itu non daba ke scientific chini lap se ke ong lo pina countries man pina jagat ke bon same itu long dak same ka chini tum do thai lang non same mane chikli bipos ke bang ma same si sobot ban bakla dak lo mane chikli ke bang ba ke si tectonic plate ke do so tectonic plate ka chi juk mane tectonic plate a join si tum long dak ka movement arlo ke dam la hai longly continent ka chi move posi tum long same chikli bang lo pen volcano eruption same do po la hai pen same tum long chikli bang lo example tum long sea level mane water long le tum mane hagor long le dam same so ber same tum volcano ke do la dak pen same ber same la ha chikli pini same tum tsunami no hok bonot ka same ka thek long long son same tum chikli bang si tum same ko sons ka bisas cheng lo themane tum first la detections earthquake detection same ke long cheng la ka invent hut ke 132 AD hut si la so bang ke invent lo mane ka salam cheng la ka invent mang la ke chang heng CHANG la HENG chan heng lo la pen ke lang se unit brilliant la pen ke mathematician la pen ke scientist la tin ta lang same dynasty same semar la pen the ancient Chinese belief also me tum Chinese tum ka belief no teng the seismic event la son same alang tum same ka samar cheng da pen same tum science ma develop cha sin non pon same develop all of imperance me regard the detections pen penance me tum la volcano bunon height same tum mane detection same dolo la pen mane la tectonic plate ka chi juk ko men tu chikli bang mal hain same dolo as non men ma tum ma scientific same knowledge dolo la pen kar biang long tum chini tum se to hal se tum chin lap nang po la pen chidi nang po tum knowledge gain nang po isi mornan bol si tum du nang po tum chin nang po hai same tum chipalu nang ni lo la hai or women ke la si tum same la hai joni pen same mane chikli ke bang ke la hai pipinia mysterious things pen kali lo pon same la da bang si reason do kok mane tectonic plate ka chi ju go joni pen si chikli same ke bang lo si pinia video nang tom same mane bujibo sini thelo bon same tum ko pisi yang ningi ma thamal so chikli joni same tum nang so ko pisi kar juloma ko son stories kar juloma same tum comment same chini na la pen tum ko pisi ka bisa thamal so pon same comment same chini la si pinia video ma lo kardom